U ovom videu bavit ćemo se nested virtualizacijom, odnosno na Hyper-V koji je naš osnovni hipervizor, podići ćemo virtualnu mašinu koja će da sadrži Proxmox, koji je takođe hipervizor na kome ćemo da podignemo kontejnere ili virtualne mašine. U tu svrhu koristit ćemo, kažemo, Proxmox, ali nećemo da uzmemo Proxmox distribuciju direktno, nego ćemo, da kažemo, u isto vreme da demonstriramo i kako se Proxmox instalira na Debian. Da kreiramo virtualnu mašinu. Mi smo već predefinisali 4 diska za ovu potrebu, tako da krećemo sa kreiranjem virtualne mašine, iskoristit ćemo te diskove, vidjet ćete malo kasnije zašto 4 komada. Mašinu zovemo Proxmox demo, biramo generaciju 2, daćemo 8192 MB, odnosno 8 GB i isključimo dinamičko adresiranje memorije, odnosno alociranje memorije. Sad ovako, što se tiče samih switcheva, mi imamo dva switcha. Imamo LAN i WAN. Oba switcha su kreirana naša. WAN je taj switch koji se nalazi na našoj lokalnoj mreži gde su nas svi računari, tako da to nam je praktično kao izlaz u svet. Dok je LAN interni Hyper-V-ov mrežni switch. Mi biramo WAN, znači da možemo iz polja, odnosno sa recimo ove mašine odakle radimo da pristupimo našem Proxmoxu. Ovde biramo već existing diskove, odnosno postojeće diskove. Biramo prvi. I sada idemo na settings da dodamo i ostale. Evo ga drugi. I evo, tu su 4 diska, to je ok. Dodat ćemo još jedan kontroler koji će da sadrži DVD drive, koji će da ima ISO image samog Debiana. Checksume gasimo jer ovo nije produkcijska mašina pa nam to nije potrebno. Autostart takođe. A što se tiče stop actiona idemo na turn off. Integration services palimo sve. Što se procesora tiče dodajemo 4 komada. Odnosno stavljamo 4 komada, security, odnosno enable secure boot gasimo i DVD drive premaštamo na početak. I to bi trebalo da bude to što se tiče Debiana. S tim što ovaj Debian će da se koristi u svrhu Proxmoxa, tako da mi moramo da ga onda definišemo na sledeći način. Moramo da aktiviramo nested virtualization, to je prva stvar i to ćemo da uradimo preko PowerShell-a, ovom komandom što vidite na ekranu. Znači ponovit ćemo tu komandu gde navodimo naziv same virtualne mašine i enablovali smo nested virtualizaciju. S druge strane, naš Proxmox imaće takođe svoje virtualne neke mreže, tako da mi ćemo onda da uradimo još jednu stvar. S obzirom da ćemo da imamo problem sledeće prirode, imat ćemo više različitih IP adresa, praktično sa više različitih virtualnih mrežnih karti, ali s obzirom da idu preko jedne mrežne karte, sve će da imaju istu MAC adresu. I to je security bridge i to je po defaultu ugašeno, odnosno nije dozvoljeno. Mi trebamo to da dozvolimo tako što ćemo da odemo ovde na network adapter i biramo advanced feature i palimo enable MAC address spoofing. I aktiviramo mašinu. Idemo full screen i nastavljamo dalje instalaciju Debiana. Biramo engleski jezik, zemlja je Srbija,
I key map ostaje engleski. Hostname je Proxmox demo. Local domain je domenski, odnosno domen, naziv domena, jer nemamo domen nikakav. Definišemo password za root. Pravimo korisnika jednog. Biramo sada ručno particionisanje. Evo su naši diskovi i biramo prvi disk. S obzirom da su diskovi, ajde kažemo, novi, odnosno tek kreirani, nemaju partition tabele na sebi, tako da mi sad na ovom prvom disku kreiramo partition tabelu. I evo je, tu je kreirana. I sada ćemo da kreiramo nekoliko particija na njoj sa nekim različitim mounting pointima. S obzirom da je ovo mašina Generation 2, ona sadrži EFI i sam Debian 12 je EFI operativni sistem, tako da kreiramo prvo particiju za sam EFI. Njoj dajemo 512 mega. Na početku diska. Ovde biramo da je EFI. Možemo name da dodamo, nije obavezno, ali možemo. I kažemo done. Sljedeće što ćemo da kreiramo, to je sljedeću particiju koju kreiramo, ima mounting point boot, odnosno particiju koja sadrži same fajlove kernela. U tu svrhu uzimamo giga. Također na početku. Ona ostaje x4 s tim što menjamo mounting point na boot i kažemo done. Sljedeća particija je swap. U tu svrhu uzimamo 16 giga. Idemo na kraj particije. I tu ćemo da definišemo swap. Evo ga. I kažemo done. Odnosno ovdje možemo da definišemo name. Ajmo to. Mogli smo ovdje kod boot, ali nema veze, nek ostane ovako kako jeste. Idemo dalje, dodat ćemo temp particiju, odnosno particiju koja ima temp tmp, odnosno mounting point. U tu svrhu uzet ćemo giga. X4 također. Evo je. Idemo done. Dalje pravimo particiju var, odnosno sa mounting pointom var. U tu svrhu uzimamo 20 giga. On je također x4. I kažemo done. I sve ovo ostalo trošimo za sam sistem naš.
Tako da uzimamo ovaj mounting point, znači ostaje sve kako jeste, X4 i to bi bilo to što se ovog diska tiče. Idemo sad na ovaj zadnji disk, njega ćemo da koristimo za backup naših virtualnih mašina, tako da njemu sada kreiramo opet partition tabelu pošto je nemamo. Evo je. Uzet ćemo kompletan disk. Ovdje ćemo da izaberemo file system XFS. On nam je zgodan zato što su backupovi obično veliki fajlovi. Sad i bolje znači od X4 po tom pitanju, ima bolje performanse. Što se tiče home-a, nećemo home naravno, ovdje nemamo to što nam treba, tako da ćemo mi da unesemo ručno. To je taj mounting point i ovdje ćemo da stavimo backup. Čisto eto da imamo naziv da se zna. Znači nije obavezno, ali ok da stoji. Tako da tu smo napravili backup. Sada ćemo da iskoristimo ova dva diska za u suštini operativu samog Proxmoxa. Moramo prvo da kreiramo particije na njima. S obzirom da će tu da stoje naše virtualne mašine, mi ćemo tu da podignemo softverski RAID. Ovo sve što smo radili pita da zapišemo, da. Kreirat ćemo AMD device, odnosno AMD znači multiple device, znači uređaj od više uređaja. Biramo RAID 1, odnosno mirror. I sad kažemo da ova dva diska učestvuju u tome. I to je to što se RAID-a tiče. I evo ga, tu je. Sada ćemo na njemu da napravimo logical volume. Pre toga moramo grupu. Zvaćemo VG od volume group. Biramo ovaj MD0. I to je to. Sljedeći korak je logical volume. Na ovoj našoj volume grupi. Zvaćemo ga LV. I koristimo kompletan disk, odnosno kompletnu particiju. I to je to. Finish. Dobili smo sad ovakvu situaciju. Biramo ovu particiju, znači ovaj logical volume koji smo napravili. I tu ćemo sada da kažemo sljedeće. S obzirom da se također radi o virtualnim mašinama koje su velike, stavit ćemo XFS. A mounting point je sljedeći. S obzirom da ga nemamo ovdje, unećemo ga ručno. I nastavljamo dalje. I kažemo done. I to bi bilo to što se tiče diskova. Završavamo particionisanje. Snimamo naravno sve, odnosno zapisujemo promjene. I instalacija nastavlja dalje. Sada se instalira osnovni sistem, odnosno base sistem Debiana.
instalacija osnovnog sistema je završena. Sada nas pita da li imamo ekstra medije, nemamo. Idemo dalje. Da li hoćemo network mirror? Hoćemo. Sad tu može doći do problema, dešava se u toku instalacije, pošto je IP adresa dobijena putem DHCP-a, da se jednostavno otkači, znači da jednostavno izgubi IP adresu. Sad ćemo da vidimo da li je to slučaj. Izabrat ćemo ovdje United States i biramo recimo ovo FTP US Debian.org. Nemamo proxy. I sad ćemo da vidimo da li on uopšte može da kontaktira mirror. U slučaju da ne, morat ćemo da ponovimo praktično konfiguraciju mreže. Evo ga, nije hteo. Idemo na go back. I ovdje na go back. Idemo na configure network. Ok, ovo je ono što smo već uneli, samo potvrđujemo. Kao što smo rekli, nećemo installation media, nemamo ništa dodatno, ali hoćemo mirrore. I evo ga, sada radi.
Nećemo da učestvujemo u package user surveyu. Idemo na no. Sad ovde, znači, gasimo sve ovo i ostaje samo standard system utilities. I Debian je završio, tako da idemo sad na resetovanje. Logujemo se kao root. I to je to. Sada ćemo da krenemo da setujemo sam Debian. Prvo setujemo mrežu. Ne idemo preko DHCP-a, idemo preko statičke adrese. I u tu svrhu koristimo 192, 168, i 1210 kroz 24. Ovo je gate. I to bi bilo to što se tiče same IP adrese. Sada setujemo DNS servere. Koristimo OpenDNS, tako da idemo na 208.67
Tačka 220. Hyper-V nam je samo izašao iz full screena, sad ćemo da ga vratimo. Neki problem definitivno sa Hyper-V-em. Evo ga, sad je okej. To su naši name serveri. Znači da proverimo, to je to. Ok, sada je potrebno još host da sredimo. Ovde nećemo da stavimo ovu adresu, nego stavljamo našu adresu same naše karte. I to nam je bitno zbog samog Proxmoxa. Resetujemo mrežu sada. Proveravamo da li je to to. Da, to je ta IP adresa. I to bi trebalo da bude to što se toga tiče. Sad trebamo source liste da sredimo. Isključujemo ovaj DVD. I ovde dodamo contribution. I to bi bilo to po pitanju samog Debiana. Sada krećemo sa instalacijom samog Proxmoxa. Znači, to je sledeće što bi trebali da uradimo. Da bi to uradili, opet moramo da dodamo ove naše source liste nove. Znači, tako idemo sa ovim. Pravimo u posebnom fajlu. I dodali smo naš repozitorijum. Sada treba da povučemo ključ.
I time smo povukli ključ i sad idemo na update i fully upgrade. Ovi smo, da kažemo, updateovali, odnosno upgradeovali sistem. Sada instaliramo Proxmox kernel. Sada ćemo da rebootujemo sistem. Sledeći korak je instaliranje samog Proxmoxa i pratećih stvari kao što su Postfix, OpenEye, SCSI i Hroni. S obzirom da je test mašina, što se tiče Postfixa, biramo samo local only.
Ovim korakom smo završili instalaciju Proxmoxa, sada uklanjamo Debian kernel da ne bismo kasnije imali problema sa upgrade-om. Updateujemo grup. I to bi bilo to. Takođe ćemo OS Prober da skinemo zato što on pregleda sve moguće, da kažemo, mogućnosti za butovanje, između ostalog možda pogleda i virtualne mašine što mi ne želimo, tako da njega skidamo isto. I to bi bilo to. Rebootujemo mašinu. I kao što se vidi, Proxmox je spreman za rad. Sada ćemo mi da instaliramo, pošto kažem to se ne radi na serveru, ali pošto je ovo test mašina, stavit ćemo grafičko okruženje tako da možda pokrenemo browser da bismo ušli u Proxmox. Tako da to je neki dodatni korak koji nije potreban na serveru, ali pošto je ovo test mašina, koristit ćemo to. To bi bilo to. Sada ćemo da kažemo ovako. Znači instaliramo GNOME i to samo core, znači da imamo ono osnovno što nam treba, ujedno i sam browser, odnosno Mozilla Firefox.
Pokrećemo grafički sistem. I GNOME se pokrenuo. S obzirom da je Hyper-V, trebalo bi sada sredimo rezoluciju same mašine, tako da idemo opet u terminal. Sad imamo ovaj problem. Nemamo komandu sudo, tako da sad ćemo da pokrenemo proxmox, to nam je najlakše u principu. I preko njega ćemo sve u principu i da rešimo. Ok, evo ga. Ovo je naša mašina. Idemo da do shell, tu smo kao root. Evo nas. I sada ćemo da dodamo nešto što je isključivo specifično samo za Hyper-V. I znači dodajemo rezoluciju koju hoćemo. Snimamo to. Updateujemo grupu ponovo. I restartujemo mašinu. Sada ćemo da promenimo rezoluciju. I sada imamo punu rezoluciju. Otvaramo evo ga naš Proxmox.
Evo ga, Proxmox funkcioniše. Sljedeće što bi trebalo da radimo je da sredimo mrežu na našem ovom hipervizoru. Tako da idemo ovdje na network, mi ovdje imamo našu mrežnu kartu i sada ćemo mi da kreiramo Linux bridge. Odavde ćemo samo ovako da definišemo bridge i ništa više. Znači samo ga ovako definišemo i to bi bilo to za sada. A sada ćemo znači nakon toga da uzmemo i da ga setujemo. Tako da znači idemo na apply configuration, yes. I sad idemo u shell s obzirom da ne možemo više ništa odande. Sada ćemo da, u stvari nećemo moći ovako, moramo nano. Time smo sve definisali, treba da restartujemo mrežu. I to je to. Reloadovat ćemo sam Proxmox, odnosno ovaj njegov GUI. I evo ga, dobili smo ovaj naš bridge, tako da mi sada naše virtualne mašine kačimo ovdje. Sljedeće što je potrebno je da dodamo onaj backup, znači idemo ovdje na data center, na storage i trebalo bi ovdje da dodamo još backup, znači idemo na directory, ID bit će backup, a directory je kroz mnt, kroz backup. I konter nisu disk image nego backup, a disk image gasimo. Tako da mi ovdje imamo sada backup enablen, ok, add. I to je to, znači dobit ćemo i ovdje sada, evo ga, backup naš. Tako da imamo i tu mogućnost. Tako da kad budemo radili backupa, pojavit će se ovdje. Sljedeće što bi trebalo da radimo je da probamo da napravimo neku mašinu da dokažemo da ovo sve funkcioniše. Idemo na kontejnere, to nam je lakše. Pogledat ćemo template koje imamo i skinut ćemo nešto od ponuđenog. Znači ovdje imamo svašta, uzet ćemo ovaj Debian 12 opet, download. I sada imamo problem sa downloadom, znači ne možemo da funkcionišemo. Sad ćemo vidjeti zašto, da provjerimo prvo firewall. Po defaultu firewall je aktivan, sad tema ovog videa nije security, tako da ćemo samo da ugasimo firewall i probat ćemo ponovo da downloadujemo da vidimo da li to sad sve funkcioniše normalno. Znači ne možemo da rezolvujemo adresu, sad ćemo da vidimo u čemu je problem, sad ćemo da istestiramo sve šta je šta, da vidimo.
Probat ćemo sa našeg sistema direktno da pingujemo da vidimo da li je to. Network is unreachable, rebootovat ćemo sistem. Sada ćemo da probamo da vidimo da li to sve funkcioniše, pošto smo menjali one sve parametre mreže. Samo da nađemo Debian 12, evo ga. I dalje ne funkcioniše, znači moramo da vidimo sad šta se dešava sa mrežom. Network is unreachable, sad ćemo da probamo da vidimo nešto lokalno. Sad ćemo da vidimo šta je problem. Znači uvijek moramo da budemo spremni na ovakve situacije i da vidimo šta se tu konkretno dešava. I evo ga, ovdje u suštini typo, fali gets. Resetovat ćemo mrežu. Probat ćemo sad da vidimo da li ping radi. Evo, sad je sve ok. Znači desi se greška uvek, tako da uvek moramo da budemo spremni da vidimo šta je šta. Idemo sad na template i sad ako je sve ok, skinut ćemo template. Samo da ga nađemo. Debian 12. Evo ga. I evo, download je gotov. Evo ga, tu je. I sada ćemo da kreiramo kontejner. Zvaćemo ga Debian test. Ostavit ćemo ovako sve. Jer nam treba samo za test i ništa više. Što se tiče IP adrese, stavit ćemo ovu. S obzirom da je u bridge-u, znači mi smo iskoristili 192.168.1.10, 209 je slobodna, tako da nju ćemo da iskoristimo, firewall nećemo. Idemo dalje, DNS. Koristimo OpenDNS i to bi trebalo da bude to. Evo, mašina je gotova. Evo je ovde, potrebno sada da je pokrenemo. Idemo na konzolu. Sada ćemo da probamo apt update recimo.
Evo, kao što vidite, sve funkcioniše. Sada ćemo upgrade. I evo, bez problema skida update-ove i dalje instališe. Time smo mi praktično dokazali da nama naša virtualna mašina radi, networking radi. Sve ovo ne bi moglo da funkcioniše da na Hyper-V nije uključen Mac spoofing. Kada je uključen Mac spoofing, ovo sve funkcioniše. Ako nije uključen, jednostavno sve stoji kao da radi, ali ne možemo da napustimo hipervizor. Možemo samo da pingamo unutar samog hipervizora. Tako da eto, to bi bilo to što se tiče samog Proxmoxa i instaliranja Proxmoxa na Hyper-V, odnosno nested virtualizacije.